raskam, jana raskam kape. Berita semeriah rikutkan Lukas. Puji-puji membantu O Kristus. Sekali jadi, sanga Yesus teris itu pidano Genesaret, kalak sintrem siasa asaken melewati ia guna megiken berita ibas di batanari. Ida Yesus lit dua perahu ngadi itu pidano. Penjala-penjala simada perahu ngonusur jana sangana ia nikapken jalana. Ida tasi Yesus perahu ema perahu Simon. Jenari isurukna Simon jembakan perahu sitik kulau nirangken tepi danau Kundul Yesus ibas perahu jana ijenari ia ngajar menjelma sinterem. Kencadung ia ngajar nina man Simon. Baba prahundu tertengahan kuingan simbages. Amburkanlah jalandu guna nangkap nur. Ngaloi Simon, o guru, sada berengi enda latih kal akap kami erdahin. Kai pelalit dat kami. Tapi di kam kal nuruksa banci kuamburkan jala maka iamburkan kalak dai jalana janah melala kal dat sanurung maka merigat Athena jalan dai. Maka ikiapi kala enda teman-temanna sidet ibas perahu si sadanari dai gelah reh nampati. Reh kala dai jana isina perahu duana sedem. Jana menam gedap kencaidah Simon Petrus kaisi inggo jadi. Berjimpung ia nembahman Yesus nina, o Tuhan, lawaslah kam ibas aku nari. Aku kalak perdosa kamu. Mamang ate Simon Petrus ras teman-temanna perbahan melalakal nurung sidat cae. Bagepe teman anak-anak Zebedius eme Jakub ras Johannes. Ina Yesus man Simon. Ula kampian. Mulai genduari nari kam jadi penjala jelma. Kencai kayutna perahu nutupi maka itading kena me krina jenari ikut kena Yesus malam kala tekalak sebagikan kata Tuhan dengan menjingkat dalam kenca suangkan milkatanmu o Tuhan ibas pusuh kami. Ulam biar genduari nari kam jadi sinjala manusia. Seni naras turang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Gela banci ngajari jelma sinterem. Ipindo Yesus Simon jembaken perahuna. Jenari Yesus Mindo kepen Simon gelah mabai perahu kuingan si terbagesen guna pebelangken jalan. Keempat skala nelayan simuter danau ugakin danau Genesaret pemindon enda tuhu-tuhu aneh tapi gandil labadi biasa erdahin gunan jala latu pun katikana mehuli dengan biasana pe larulih ibas ingan tentu labo pemindon si
biasa agak gandil. Gia bagepe i dalankan Simon kai sinibelaskan Tuhan dai. Gia ilaku kena terjeng ngikutkan kata-kata Yesus jineka. Tapi kasih ini terjadi tuhu-tuhu di luar perkiraan. Jala dem nurung pirseh jala pe merigat. Maka ipindo kena man-teman nagala isampati guna mekena jala sebab buwe kal nurung idatsa. Dua perahu dem alun nurung si menam gedap. Simon ras teman nape jengang. Sekenca iduru ide herina Yesus iherna erjimpuk nina. Tuhan, lawaslah kam sebab aku enda kalah berdosa. Lah akapna pantas rembak ras Yesus. Berbelas Yesus membana nina. Ula kam biar Simon. Genduari nari kam jadi jala manusia. Cenari Simon ras teman-temanna narik perahu ke dulu. Nadingken kerinana ras ngikutken Yesus. Senina ras turang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus pernah terjadi skala uskup singgo metua, singgo pengalaman nuriken pengalamanna paksa-paksa ia erguna bas geluhna, paksa-paksa ia tuhu-tuhu melala erbahan si mehuli man skala pastor si muda si baru lenga itangkukan. Kencak nuri-nuri uskup nulih man pastor si muda dai. Gelah pastor si muda dai git nuriken turi-turin pendilonna. Kai maka ia jadi malik. Maka ijababna. Nuriken perkara pendilo dibata perkara sienda mesunah kal. Intina emekap. Tuhan memerlukan aku. Bageni na pastor siudandai. Maka dina uskup singgo metuandai. Si sada kejadin si tuhu rejin anakku. Perkara si inget emekap bas Injil terjeng sekali mencatuhan mindoken keledai paksa ia mengket ke Yerusalem. Maka perlu aku sadar keledai nina. Maka rehajar-ajarna muat keledai berekena mat. Senila restulang turi-turin kuga nai Yesus dilo ajar-ajarna turi-turin enda terjadi naik iduru Danau Galilea, tapi situ guna turi-turin enda terjadi ibas kegeluhenta. Tapi di bata lalap kap situ guna dilo ras dadap kita. Ia reh labo terjeng bas toto. Tapi tupung benai pengarapan Rekiteken mungkin saja usahanta lah berhasil. IJP di bata ngelebuh kita guna megiket sorana.
maba keleng ate ras keadilan. Di berjesaya si bagi kita ndai bas ogensi pemenang. I peciho alugara api gelah pantas meritakan nehken kata di bata. Maka kita pedilo labur kita kan kita enggo pantas di bata make si lemah guna mabai jelma kubas jala keleng ras kini lumbaran pusuh di bata. Ersura di bata erdahin erkelang-kelangkan dirinta jelma silar gegeh ras perdosa indah. Ia dadak ras ngobah kita bi beras pusukta i peciho bila pantas kita jadi anaknya. Erdandankan sakramen pridin kita iselamatkan ras jadi bagin kula Kristus. Maka dahin gereja lah terjeng pridikan ras meritakan kata di bata. Kita peidilo jadi sinjala manusia ras mediate nangdangi kegeluhan sesapih si deher si rembak ras kita si idenden kesulitan ras be idenden kesusahan si mon lanai tertanggulangisa ras kala si perperukuran muhuli ras kala krina disuruh kita guna pelimbarui dodi endah gelah senturu ras praten di bata gelah krina jelma islamat. Simon ras teman-temanna ngalawi pendilon Tuhan jadi sinjala manusia alu nadingken gerinana. Tuhan darami jelma singgit isuruh raspe nggit berkat guna nehken pinulin di bata ibas gelarna. Kita si ngerayakan Rusia penebusan. Kita si mekatep ngerayakan Rusia penebusan. Arah Ekaristi, arah ibadat, arah permingguan. Kita disuruh guna pebelangkan kekelengan ibadah. Desken Nabi Jeremia min kita ngalui. Enda aku Tuhan, suruh dagi aku. Kiding gitu, si katakan kiding gitu entah guna meritakan berita si meriah indah. Katep indah si aloi ibas pendungi perayaan Ekaristi tupung malim kencak enggo masuma berdehken pasu-pasu ngatakan membantah. Mari lagi kita berkat, kita iutus, kita isuruh. Maka paksa si jabat alu tangkas terang. Amin nita. Alu bagai maka situ guna kita siap nehken kinulin di bata. Alu bagai si dalamkan tetap tugas ta selaku suruhan Tuhan alu tutus ate. Silakokan dagi endah alu dem ketutusan dengan kini bujuran sebab Tuhan sinuruh kita. Amin.